برانسیبا چلو حیشت ایریشا شیطان جهمه دا دریه دا چه قاسی گرینگه بجه ام گریگه هیا جه هوالدانی شیطان دا هبون کومه خراب بکه و بنگهن و برانسیبا دناف بره ایسا و بطرس دا به طیبت دلاکایی بنگهن و کو شاگرتن ما و دجار چاوای دمان شوان ججنه درباز بون و بهستن و هف دیالکه کی بنگهن دمزگینی لوقا دا 22 سویک دا تیتیتن مزگینی لوقا دا 22 سویک سویچار گوتنا بیجن طیبات و خداین گوت شامین ویان شیطان لته دگوتن دگو دوکی گنامه پشوانتاین و گاوا کوته وگرن براین خا خورد بکه و جیرا بیجه یان خداین از آمده من گو به تیرا بچم و هاتن زناداین و هاتیه مرین و هگر وی گود بطرس اجی تیرا دبیجم بری کوته سرکسن انکی بکه ارو دکه بنگه نکه و دمه کو هنی من را ناس دکن گاوا کو ام کاریه دینن بطرس لوکولن دکن و پیمانا نه گلکی تشتی لسر بطرس دبیجه ام بهینن کو ناوی وی اصاله الشماين بون و إيسا وي جنهرن كرن بطرس شخا إيسا دخاست كو بطرس ببلدارية جنهدارية بكي وي ناوي خايان بيشن بكار إينان إيسا دوباره كرن و ناوي دا چاران وقوتن شومان اف شيطان بهسته من جي را خاست كوتي وكي تستکیه بینه لمن جبو خطاریه دا جه خاستی دکو ازه نزانم جمن را دلسوزیه به لهنی جی دلخا نزانین بطرس و هنی نزانن کو هنی چه بکن و هنی به قلاسین خا نزانن و لمن جی بو وان دو کرن یان گاوه کو هنی وگرن بریان خا خورتی بکن و شاگرتن دن یان کو هری زیده هوجدای رابره نه پشتراستی بکن و من بو هنی هلبجارانتنن کو هنی ببینن ربرن خداین وانا بطرس و متماین من دست بپرسیاتین کرن و گوتن یان خوده از آمدمه کوبه ترا هرم زاندنن و برینن و جن وان به گنمهن وطایه کو وی گوت مبسته وی بو لئیسا گوت بطرس اجی ترا دبیجم بری کو تا سه جارنا من ناس ند بکن ارو دکر بنگه ناکه جبو کو امه گرینگکن و دلاکایی فم بکن دوی امه وگرن سر جاوین یکمین و دناو بره جسیسه و بطرس دا لأورشلیم بری کو جسیسه بکوه جلال بری کو ایسا شاگرتن خا هلبجارتن و جوان خاستی کو کار خا بردینن دبه کو 6 مها بریه کو ایسا بیجه ورن لبه ما ورن و ازوان بکم نچافینن مروفن براستیه او جه نچارن درکتنه و لبه وی چون و تجاروک که دا مزگینی یوحنا یک دا بریه بطرس اندوراسین دچو اورشلیم دست به کرن یوحنا بطرس دکاریجی بریا خارا ببیجه از دخازم بچم اورشلیمه و فهم بکم کی چه دقاومه و بزانبم یوحنا و آمده کار کیه دبه کو بطرس جبری خا د ترسیه چما کی فرسیا و ربرن
آلیه یوحنا راد کرن. بطرس چکر روشا اورشلیم ست کلمانتارین دوری درین دا مزگینی یوحنا یک چهل دو ج شامیان هاتیه بطرس. هندواسین برین شامیان بطرس یک جی وانا هر دوی کسین کو یوحنا بحثاتان و یان لپی وان چو وی بریا خا شامیان دید یان اینی وی چرا گود من مسیح دید گو ته دراوا کرن مسیح وی او اینان به ایسا لیوی نری اگود ته شامیان گره یونس یان جوان را دبیجن کفیسه که تو وطای بطرس یان دیامینه دکار بلهباس بن هندوواستین زنبن کو بطرس لوان دروه یان لوما وانجی خاستی کو به او ایسا ناستکن هنه که ایسا لوان نری اگود تشماناین گره یونسی بره اول هف هن هاتن بونه لی وی و یک گود تجترا دبیجه کفستیه کو به آورکا دانیه بطرس چبا بایی وکی ارماین یان کو ته وطایی کوره و یان بو آواین جه تیر وطایی بطرس هنکی جوانا گوتنا فهم کرن و لیوان هموین تشتن فهم نکر و جبر و یکی او بری خمگین بو و چما کی ایسا جیان کی کوی من انکار بکی بو ناوه بطرس دی مزگینی دا به قصه دست جارنا ناوه یوحنا جی 5 جارنا هاتی گوتن و بناوه کارین ناوه گرینگه و جبر کو اوه پشکی جه جیروک کی مزگینیا خباتی خدا یان دا ناوه مرووین دا یان یعقوب بریا یوحنا به قصد 20 جارنا تی گوتن و جارکی گره پروسکه هاتی گوتن اوه شهاتی یکمین بود د خرغستانی اندا جبر کو هردوس سروی جه کرن بطرس دزانی بو کو ایساوی جی بو وظفازی بری گرینکه آمده دکن لی دست جوان لسر بادشاهی او روشه ویان دا دن ششن من دا مزگینی متا دا بطرس گوتنه به جسارت گوتن حل متا بیشش سوی یک سوی 5 گوتن سوتارین بطرس هنی کی ایسا جی وان را گوت هنی همو وانا شوا جمع خاطیبون چما کی هاتن نفیسان ازل شوین بخم و مین و بزوی بهف ببینن پشتی ویژین خا و از بری خا هرم چالاله هنکی بطرس لی وگرندنه اگوتن هر جوندای کو همو جترا خطای بون جه از تجارنان خطای نبن ایسا جیرا گوت براستی از جیرا ترا دبیجم و شوان هیا پر کو ده بنگه نتن ده سه جارنا من انکار دکه جیرا گوت هگر از به تا را بمینم جه ازی تا انکار ناکم هموی شاگردن جوان وانا گوتن بلکی وی اف پیواله او دا جور گوتن او دبیگو او دچو بخجای گوتن امه ببینن بری خاکو او لسر جلال پیون چما کی پشتی وجینه و هف یک جبو بطرس گرینگه بو خاندن وانا پیوان بتهشاه پادشاه بلکی هسره و د جوان واندا بون و یانجی دمان کو د آخفی هر بون ایسا جیرا گود براستی اجی ترا دبیجم و شوه بری کو دکه بنگه بده هنی سه جارنا منی انکار بکن و بطرس جیرا گود هگر از بده را ببینم جه از تا انکار ناکم و همو شاگردن جوا وهای گوتن بطرس ایسا انکار کر و دگن
ولکو وی به هر پیوا کو دگود وی نزانی بو کو گناهین دکه جیانا وی بطرس دچو کو عیسی انکار بکه خلاطی بکه ل عیسی جویرا ده کرن و جه خواستن کو گاوه او درس فر ببه کو آلیکاری هفدلاین خایان شاگردن کو هواجایی وینا برفا بره درس اینی پرانسیبا کو دوه ورن هنی گرن اوه اریش شیطان جهمن دا دریه دا چقاسی گرینگه بجم امه گرینگه هفجی هوالمندین شیطان هبو کو من خراب بکه و شیطان حوال دو کو و یکی جی بطرس را بکه وی به گناهمن حوالمندین دا کو و یکی جی مرا بکه و هگر دریه و گره به نمایز دا روشکی منه بطرس دا عیسی بطرس آمده دکر کو به کسی کی گرنگه و یان کو ده بنگهن دریه بواجین و دوان دا ببینه کفر هنک و بنگه هنه هف مراد ده برسکه کو امیل به هزاران و برسیوا بدن دیمین عیسی یان جیبو بطرس و چاوا هاتی برسیوه دیدن و عیسی بطرس جی بطرس را گود من جی به ده کرن گاوا بطرس چارنا سسیان عیسی انکار کرن و ده بنگه کرن و بطرس هلاتی ربر سر خا جه پشمانبین گرینگه و چو ماکی او پری شرام بون و چه قومی عیسی هاتی خاچ کرن و جه ناو مرینا رابون و بریا تمان لعودا جرا جه شاگردین را خرابون و لی دست او لاین بن برانجی برکو تماسه گوتن گر از نابینم از نا اوالی من شرط او مرجانین اورشلیم خراباتارین بون جبر و یکی بطرس بریا دا کو وگره جلال جبر کو هموی چه جلال بون لگور مزگینی یوحنا 21 دا بویرا جان نزاکین هفت شاگرد چون گلکی و بطرس مسیح دگرن عیسی لسر گلکی خیانه بون و جوان برسه ما وان تشتکی گرد گوتن ما هموین شوان هوای دا کو مسگراگرین بکن و لأمتا مسیح نکرتن جبر و یکی وانا جی وان را گوت چاواکو بریا 3 سالان جوان را گوتن بون تراب وفاینجن آلین دن وانا گلکی نجارن مزگینی کرینگا بطرس عیسی ناس کرن و بزن بس پری پروا و عیسی جوان را مسیح بجاتارین آمده کرن و دمان دناوا بره بطرس و عیسی دا طیبات بو ازب جوان لعیسی درمی و بطرس لگوری مزگینی یوحنا 21 دا یوحنا 21 دو 5 و جندان بطرس پشتی کو اوه چو کرنه عیسی جی شماین بطرس را گوتن شماین گره یونس من تا جوانا زیتا ترجی من هز دکرن و جی را گوت بلایان خداین تا دزانی بکو از جی تا هز دکم وی ناوی وی یان برین شمیان لگر و گوت من تا جی وانا زیدتر و جمن هز دکن هنی کسین دبیجه کو مبست عیسی مسیح و توتارین به جواین وانا لی نفیسای دارین ببه و کو مبست وان شاگر تندن و چماکی بطرس دگود هگر هر کسین وانا بردای از و نه لم و از وان را بترجی تن هز دکم و جیرا گود هر یان خداین تو دزانه کو از جتا هز دکم و گود بزن من
بچێرن و هەوکی نە شاگرتên ku bezê ne hewajdayê reberiekê înî desta ayetê dew şeştan Yuhanna 21:9 vajandinê Petros. Gerdinyayên ji jê ra gotin, şemayên kurê Yûnîs min ta ji min hez dikin. Wan jê ra got, eriyên Xwedayê tu dizaniyê ku ez ê ji te hez dikim, ewerim min. Min jî te ra got, yan Xwedayên ku ez ê li te hez dikim. İsa lê vegerdaniyên û got, Petros bezê min biçerin û şagirtên ew bezin ne ku divê bibîne mînayê gihiştin û hewajdariyê rêberan ne û min da hilbijartinê ku bibe sewarî. Carî sêyemînê da jê ra got, şemayînê gurê Yûnîs me ta ji min hez dike. Hinekî Petros xemgîn bû, çimakî wî carê sêsiya jê ra got, min te jî min hez dike û yan wî jê ra got, yan Xwedê tiştê din min ra got ez tê sêsiya carna înkar bikim û di sêsiya da carna jî min pirse û carnan hekî hez jî li te hez dikim û hinî her tiştên dizanin. Belkî Petros şamiyên û şikastayên bûn û ji İsa ra got, tu dizanî ku ez ê ji te hez dikim. İsa jê ra got, miyan min biçerin. Petros dersikekî gelekî mehayên hanî didin ku ew ê ku yan herê mezin e. Xizmetkariyên hemûyên bi hev jî bû me. Hemûyên dersê li şeytanên dixwast me tenê bike û yan jî bû ku vê yekê divê em ê li gorî piransîba ku dibêje. Êrişa şeytan cihê me da deriyê da çi qasî girîng bi jiya em ê girîk e heye jê hewaldaniyê şeytan neheben ku min xerab bike. û Petros di çavayên da jî bi çikê bergiringê hatiye gizîng kirin û dibe ku em ê jî li şeytan hewajin ku bi ser kevê çimakî em jî Xwedê ra şikir dikim ku İsa bû me ji dûr kirin.